tobela ka moka. Hey, a ke le dumediše mo hle ka bele thaletše ka gona matšhentšhe radio ka go fela ga lena le mo Asanea. Welcome to mo Sensical Shop. Hey, a re thaetšeng o mongwe goba mamedi ge go na le ngangišano ya Bible o mongwe wa botšiša ka Bible ka ntšu la Modimo gore no. Hey, ya ya boa jwale a re kweng ngangišano ye ya Bible re kwe momamedi o mongwe ge a kgona go ka ya taba tša go gabotse ka le taba ya ngangišano ke ngangišano ya Bible. Hey, a re mothaetše momamedi o a latelago koo. Danko ntate wa femehle ke kgutlile hle ntate wa ka ke lakatsa hle ho leboha wena ka nnete ka mosebetsi o etsang ka nnete ha se mosebetsi o monyane haholo o batho ba re lokelang go nkele fatshe ka nnete re leboha letsola Modimo le ebileng hodima bophelo ba hao ntate. Ke dumela gore batho ba ka station sena ka nnete ke ba fahlileng boholo ba bona le ha ile go ka nnete ntate Mokoto ke bona e ka re polela letlapeng ke mametse dipotso tsa bana ba bo rona ka mona ba bang ka nnete o so entse mosebetsi o mo ka lekale batho ba tla nna ba ediheleng o so entse ntho ka lekale ntate wa ka ya ho fahlolla bana ba Modimo ko re le boata ba hore ntate Mokoto o beha nnete hodima tafole hore batho ba tsebe nnete motho a tlang ba ikgethele fela ho ikela mollong o tukang ka ho sa feleng hoba nnete e sa le teng batho ho tla bua mollong o tukang ha batho re sa batle ho dumela lebitso la Jesu re bile re sa batle ho dumela hape matleng a hae hobane ntho e kgolo ntate Mokoto ho batho gore re dumele hore Jesu ke morena re dumele hape hore o tsositse bafung ntate Mokoto ha o sheba lengolo la Luka chapter number 24 morena Jesu o bua mantswe ana ene ka gona mora motho a hlajwe e tle be tshwarelo ya dibe e le hore re na le tshwarelo ya dibe mading a morena Jesu mme ditaba tsena re di thola kae ka hara lentswe la Modimo ka hara Baebele. Jwale ke bua sena ntate Mokoto hore e ka re polela letlapeng ke mametse ditlipi tsa ntate William ntate wa ka ke mo gona ke tshwaelang ka jeng lena ke ena a nyollotseng hore ka nnete ntate William o sound jwalo ka motho ya confused gore o ferekane ke buile dipotso tsa hae hare Bible is not complete ha ke utlwisisi ntate William ka nnete le dipotso tso ntsong o di botsa ntate Mahlaolo o zamme ka mekgwa e mengata ho fahlolla ho bontsha taba testamente e ntjha le testamente ya kgale ka nnete ona a leka ho fahlolla fela o bona le motho ya sa batleng ho fahloloha ntate William dipotso tsa hao bule ke sa utlwe ho ha ntate wa ka mme ka nnete o bonahala o le ntate ya ferekaneng ha ke tsena o ferekantswe ke eng ha kana ntate wa ka kapa o ferekantswe ke taba ya hore Baebele ha ya fella ditaba tseo tsa hore Baebele ha ya fella re ne re itse ntate William batho be ba mohlomong ba ntse ba bua ka taba ya hore Baebele ha ya fella ha batle ka dikarabo bona ha ile mona e sa fella ho ntshitswe di-chapter tse kae ka hara Baebele mme a ba ka hlalosetse na ke bo mang batho bana ba ntshitseng di-chapter tseo tse ka hara Baebele mme purpose ya bona e ne le eng ha ke tsebe rona o ferekantswe ke tsona ditaba tseno na ha ke tsebe fela o utlwala le motho ya ferekaneng haholo ntate wa ka nnete o ferekane mme ke ne ke re o go itekole hle ntate wa ka o go itekole go Baebele ke lentswe la Modimo le a phela ka nnete le a phela testamente e ntjha le testamente ya kgale ke ntho e le nngwe ntate William mme ho ya ka wena ka tsela e o hlalosang ditaba ka teng e ka re Baebele ke ntho e nngwe e ka thoko le ho morena Jesu le moya o halalelang jwale wena ho ya ka wena moya o halalelang ke eng Baebele ke eng morena Jesu ke eng hobane ha re bua ka Baebele re bua ka moya o halalang re bua ka morena Jesu re bua ka ntho e le nngwe yeng ke ntho e le nngwe ntate William mme ka hara Baebele ka moo ke lentswe la Modimo leo o lokela o tsamaya ka lona le a phela o le sebedise letsatsi le letsatsi mme o tla bona Modimo
ka ho tloloha ha o ka tsamaya ka yona Bible eo wa dumela ho yena, mme ke moo o tla bona moya o hallang a itshenola ho wena. Haeba o batla moya wa mokgethwa jwalo ka ha o ntso o tjho, moya wa mokgethwa o tla mo fumana ha o ithuta lentswe la Modimo e leng Bible. Moya wa mokgethwa o tla confirmela ntate William hore na re bua ka ditaba difeng, hobane ntho e rileng ra e tjho ntate William ke hore bohloko ba batho ha re na kutlwisiso ka nnete, ha re na kutlwisiso ka nnete ntate William. Ke bua ditaba tsena, ke bua le wena ntate wa ka so hobane ke tlo wa attack. Morena Jesu o bua mantswe yana lengolong la Johane chapter number 3 o ka ha le sa tswalo ka metsi ka moya o halalelang le ka madi a hae le sitwa ho bona mmuso wa mahodimo. E le hore moya o halalelang o re buang ka ona re o fumana ka hara Bible. Yona Bible ena eo o sa dumeleng ho yona ntate William, mme ditaba tsa Morena Jesu hore di be complete ho motho o tshwanetse a ithute lentswe la Modimo, then moya wa mokgethwa o tla iponahatsa ho yena ha a dumela ditaba tsena tsa Modimo, a moetse Jesu jwalo ka Morena le Mopholosi. Jwale ditaba tseo ntate William re di fumana kae? Ka hara Bible yona ena eo hananang le yona. Re utlwa hore o dumela lebitsong la Jesu fela jwale ha o dumele ho Bible, mme jwale ditaba tseo ntsong o di bua ha di kopane ho hang ntate wa ka, di ka se kopane ho hang. O kokongwa ha o dumele ho Bible kapa ona le dipotso ho Bible fela o dumela ho Morena Jesu. Ha ona lebaka la ho ka ba le dipotso ho Morena ho Bible fela o dumela ho Morena Jesu. Morena Jesu ka ho tloloha mo thola ka hara Bible hore tle re mo tsebe hore ke yena Morena Jesu. E re ha re qeta ho bala lentswe la Modimo Bible ho tlo confirma moya o halalelang e le moya wa mokgethwa ona o reng re a o hloka, ba bang ba o claima, ba bang ha bana ona. Ke dumela le hore le wena ntate William moya wa mokgethwa ha o tsebe hle ntate wa ka, mpa o le ka hara station sena fela moya wa mokgethwa ha o tsebe, hobane ha ene ba o tseba moya wa mokgethwa o no ke wa questiona taba ya Bible ha kana jwalo ka ha o e questiona. Le hore Bible hore o qetelle o so le confused ha kana ke taba hore batho ba bang ba itse e fihlile ka maroma, ke seo wena se o ferekantseng. Hobane haeba o dumela moyeng wa mokgethwa ebile o tsamaya ka moya wa mokgethwa, o no ke wa ba le dipotso tsena tse o nang le tsona hona jwale ntate William. Jwale ka nnete hle nna ke bona o le motho ya ferekaneng ka ho feletseng ntate wa ka. Ka nnete o tlasa bothata bo e leng hore o tlamela o bo shebe ntate wa ka, o tlameha o bo shebe. Jwale e nngwe e ke lakatsang hore o e shebe ntate William ka lerato ntate wa ka, ke ne ke lakatsa o ko shebe hore na by the time o tswa ka hara kereke yane ya Lekganyane na o la deliverwa moyeng o wa Lekganyane. Hobane ntse ke na le tshabo ntate wa ka hore o tswile kerekeng ya Lekganyane, mme motho eno o kotsi ka ho fetisisa. Moya o a tsamayang ka ona o kotsi ka ho fetisisa haeba o sa deliverwa hore o tswe completely moyeng ono wa Lekganyane. Ke moya o kotsi ka ho fetisisa ntate wa ka for lehlakore la hao, hobane nna ke tseba o le ntate ya matla hampe, empa di tsikile habedi hararo ke wena ene o so le motho a nang le dipotso ka Bible hona. Jwale ke a ipotsa hore na ebe o qetelletse o ho etsahetse hwang, ho na le se etsahetseng moyeng wa hao ntate William. Ke dumela hona le se etsahetseng se hlokang hore se lokiswe hle ntate wa ka. Re bontshana ka lerato jwalo ka ha ke tjho ntate wa ka, re bontshana ka lerato hore o ko shebe hore na itse ha o tswa o tjhesa dintho tsena tsa Lekganyane na o la deliverwa ho hang completely moyeng ona wa Lekganyane. Mme moya wa Lekganyane ona o ka se o tlohele, o tla nno o tlo challenge hape o fumana hore na ebe o ka thola sebaka na bophelong ba hao. Mme ke na le tshabo ya hore moya wa Lekganyane o so ntso o qadile ho hlasela ho latela dipotso tse o nang le tsona ntate wa ka. Mme taba tseo ka nnete di nyentse hore ke be le dipotso tse ngatanyana hore ebe ntate William ebe ha hana bothata bana. Ke tla mona ntate wa ka ka lona lebaka leng hore ka nnete moya wa Lekganyane ke moya o kotsi ka ho fetisisa batho ha ba sa deliverwa ho ona moya o boima moya o wa Lekganyane ka batho
haeba batho ba tsamaya ka nama ba sa tsamaye ka moya wa modimo o halalelang ho thata haholo ho boima hle baetapele ho thata ka nnete ho thata ho ka tswa moyeng wa lekganyane ha qeta wa ba neutral wa se ka tsamaya ka madi a Morena Jesu madi a Morena Jesu a se ka a o sebetsa bophelong ba hao ho thata haholo ntate wa ka ho thata hle ntate wa feme le baradi ba the change radio ho thata haholo hore motho a lokolohe moyeng wa lekganyana a tsamaye tje fela a sa tsamaye ka moya o halalelang moya wa modimo hobane lekganyana o tla ba ntse a tseba hore ka nnete o tlo mo expose mme ditaba tseno ha se ditaba tse leng hore a ka di thabela le semoyeng fela o tla ba santsa a bona hore motho enwa ke motho ya kotsi e leng hore ke lokela ke mo finish ka nnete jwale ke lakatsa hore ntate wa ka o ko shebe gona moyeng ono wa lekganyana na o a tswa hantle na hobane o tshwanetse o tswe o deliver go moyeng ono wa lekganyana ke moya o kotsi ka ho fetisisa moya oo ka nnete ntate wa ka